Yes, umugoroba mwiza nshuti bavandimwe bakunzi muryango mugari wa RTV24 nizere ko aho mu myanya igiye itandukanye mu meze neza kandi komeje kugenda mugubwa neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Uyu munsi rero nubundi amaburasirazuba bwo hagati intambara yakomeje gukaza umurego hagati y'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ingabo z'abanya-Iran RGC cyangwa se Islamic Revolutionary Guard Corps mu bitero nubundi byo mu kirere mu mazi ku butaka ndetse n'ahandi. Aho uyu munsi wa none intambara nubundi yabaye muri Iran cyane mu majyepfo y'iki gihugu ndetse mu majyaruguru muri Intambara aho nubundi naho hibasiwe na byinshi cyane bikomeje nubundi kugenda bikomera muri iki gihugu cy'abavandimwe mu burasirazuba bwo hagati. Ni mu gihe kandi nubundi ibihugu byo mu kigobe nabyo bikomeje kwibasirwa n'ibitero by'abanya-Iran ku bikorwa remezo by'ingabo z'abanyamerika nubundi abigiye biherereye muri ibyo bihugu cyane cyane ku isonga muri no minsi hari kuza ho Yordania ndetse na Bahrain ko niho hari Fifth Fleet muri Yordania ndetse akaza na Airbus ODD muri Bahrain. Hose rero bikavuga ko nubundi ariyo mpamvu Iran irimo ihibasira cyane, ariko na Syria yajemo ndetse na za Arabia Saudite, Qatar, Emirates Zunze z'Abarabu, igihugu Oman, igihugu nka Kuwait ndetse n'ibindi byose n'ubundi bikomeje kwibasirwa n'ubundi n'uru rugamba. Reka rero munyemerere uyu mugoroba n'ubundi nze tubigaruke ku buryo burambuye, tugaruke ku makuru y'ibitero byabaye uyu munsi hagati y'ingabo zo ku mpande zombi. Tugaruke ku bitero Amerika yagabye kuri Keshima Island, kuri Bandari Abbas, kuri Ahavazi ndetse n'ahandi. Uyu munsi Amerika yagabye ibitero byinshi cyane kandi bihambaye ndetse no kuri Kuzestan hose Amerika ikaba yahagabye ibitero Alivaknar ndetse na Shadgani hose Amerika uyu munsi yahagejeje ibitero byayo. Reka rero nze tubisesengure kandi tubinyuremo gatanu kuri kagenzi kako. Reka mbakire kandi mbahe ikaze aho muri mu myanya igiye itandukanye, nizere ko muri amahoro kandi mukomeje kugenda mugubwa neza cyane. Gatanu kuri kagenzi kako, nizere ko muri amahoro. Ni RTV24 ni Pazo niyo mazina yanjye, mbahaye ikaze isesuye kandi ikaze nyakaze bavandimwe muryango mugari wa RTV24. Rero wowe utarakora subscribe ukore subscribe kandi ukore like hanyuma ukore share, byose bigende neza cyane. Niko kuri angira ngo rero munyemerere nze dutangire kandi tubinyuremo gatanu kuri kagenzi kako binyuje muri US Central Command CENTCOM. Ubwo ni umutwe w'igisirikare cy'abanyamerika kirwanya mu burasirazuba bwo hagati. Amerika batangaje ko Amerika yagabye ibitero abikomeye n'ubundi muri Iran mu gihe cy'amasaha n'ubundi agera kuri abiri guhera mu rukerera rw'uyu munsi ndetse no mu gicamunsi cy'uyu munsi. Avuga ko rero kandi n'ubundi yibasiye ibigo byinshi bifitanye isano n'ingabo za Islamic Revolutionary Guard Corps birimo ibigo by'ubuyobozi, ibirindiro bya misile na za drone ndetse n'ibikoresho byo kugenzura inkombe bizwi nka coastal radar. Ibi rero ikarundi byari igisubizo ku bitero n'ubundi bya misile Iran yari yagabye n'ubundi ku bindiro by'ingabo za Amerika n'ubundi biri mu bihugu bigiye bitandukanye mu karere kurasirazuba bwo hagati. Ngira ngo nkuko bitangazwa na President Donald Trump ku rukuta rwe rwa Truth Social, yatangaje avuga ko igisirikare cya Iran RGC gikomeje n'ubundi ngo kwigira intagondwa ndetse ngo no kwanga kujya mu biganiro kugira ngo hafatwe umwanzuro wo kuba bahagarika intambara. Ngo bityo rero ngo nta kindi kigomba kuba cyabaho uretse kuba n'ubundi Amerika igomba kugaba ibitero kandi ikasubiza bikomeye cyane. Ngira ngo Iran binyuze muri ministeri yayo y'ububanyi n'amahanga, Ismail Bagei, ministeri y'ububanyi n'amahanga w'igihugu cya Iran n'ubundi yatangaje avuga ko Iran idateze kuzajya komeza ibiganiro n'abanyamerika gukora yuko n'ubundi ngamasezerano ngo ntacyo kimaze hagati y'ibihugu byombi, ahubwo igikwiye gukorwa no kurwana hanyuma ngo urugamba rukaba rwava mu nzira. Ese ibingibi bizarangira gute? Kuko ubuzima urabona ko abikomeje kuba ikibazo cyane. Uyu munsi kandi nayo n'ubundi yakomeje igaba ibitero n'ubundi ahantu hagiye hatandukanye, kuko RGC Islamic Revolutionary Guard Corps batangaje ko n'ubundi bagabye ibitero ku ntego zitandukanye muri Kuwait ndetse na Yordania uyu munsi mu masaha yo mu masaa 7 z'amanywa, mu gihe n'ubundi Yordania n'ubundi ivuga ko
yabashije guhagarika mesire n'ubundi cyangwa se mesire n'ubundi zari zigamije n'ubundi igihugu cyayo inyishi zikaburizwamo n'ubwo ngo hari zishobora kuba zageze ku ntego zazo. Ngira ngo ibi ngibi rero n'ubundi bikomeje kujya imbere kuko Yordania ifatwa n'ubundi nka kimwe mu bihugu bicumbikiye ingabo nyinshi ziri hagati y'ibihumbi 15 na 25 z'abanyamerika bari mu burasirazuba bwo hagati muri kino gihugu cya Yordania. Kuwait hakaba hari ababarizwa hagati y'ibihumbi 10 na 15. Ngira ngo mu gihe ubu ngubu uyu munsi none mu burasirazuba bwo hagati hose mu bihugu bigiye bitandukanye za Syria, za Qatar, za UAE, Emirates z'Ubumwe z'Abarabu, Saudi Arabia cyangwa se Arabia Saudite ndetse n'ahandi za Oman hagiye hari ingabo z'abanyamerika zisaga ibihumbi hagati y'ibihumbi 65 ndetse na 72. Urumva ko rero ni ikibazo gikomeye cyane mu gihe hamaze gupfa abagera kuri 25 nk'uko bitangazwa n'igisirikare cya Amerika n'ubundi CENTCOM bishwe n'ubundi n'ibitero by'abanya-Irani. Amakuru avuga ko n'ubundi intambara n'ubundi iri gutangira cyane kugira ingaruka no ku gihugu cya Egiputa cyangwa se Egypt. Ubwo ni igihugu cya Misiri hariya i Cairo. Bivuga ko ngo uyu munsi habaye igitero cya drone ku mato n'ubundi hafi y'icyambu cya Damietta. Ibintu n'ubundi byateje impungenge ku makimbirane n'ubundi ashobora kuba n'ubundi yakomeza kwaguka akagira no mu bice bishya byo mu karere. Urumva biramutse byambutse bikagira muri Egypt noneho ibintu byaba bibaye ibindi ngira ngo igihugu cya Egypt ni kimwe mu bihugu n'ubundi bikomeye cyane mu gisirikare kandi bitajya byemera agasuzuguro no kuva na kera nk'uko Bibiliya bivuga. Ni kwa Farawo koko rero sinzi uko biri buze kugenda ariko umagingo yangaya nuko Egypt n'ubundi nayo amato yayo yagabweho ibitero kandi bivuga ko ngo ibyo bitero n'ubundi byakozwe n'abanya-Irani. Gusa nta gihamya irasoka ya nyayo cyangwa se ngo Egypt igire ibintu itangaza kuri icyo gitero cyagabwe muri Damietta cyangwa se ku cyambu cya Damietta. Ku ruhande rw'ibiganiro by'amahoro hari ibimenyetso byerekana ko n'ubundi inzira ya diplomasi itazigera n'ubundi igerwaho nubwo itarazima burundu, ariko ibitero n'ubundi bishya kuko bikomeje kugenda biba buri kanya. Amakuru ashobora kuba hari amenshi atangazwa avuga ko n'ubundi igihugu cyarani cyavuze ko kitazijya kijya mu biganiro. Ngira ngo mu cyumweru gishize President Donald Trump yari yatanze Gasopo yuko iki cyumweru nimba Iran itaje kumeza y'ibiganiro ngo biza kwigiraho ingaruka cyane kagabwaho ibitero. Rero Iran n'ubundi yanze kujya kumeza y'ibiganiro, ngira ngo niyo mpamvu rero uyu munsi bishobora kuba n'ubundi bikomeje kugorana cyane. Muri make n'ubundi uyu munsi nta mutuzo uhari cyane hagati y'ingabo za Amerika ndetse n'iza Iran, haba mu kirere haba mu mazi haba ku butaka. N'ubundi ibikomeje kugorana cyane kuko ingabo ziri kurwanira muri Hormuz, ziri kurwanira muri Bab el-Mandeb, ziri kurwanira kuri Bandar Abbas, ziri kurwanira kuri Keshima Island, ziri kurwanira mu kirere cya Magazani ndetse na Tabriz mu majyaruguru y'igihugu cya Iran. Ibitero n'ubundi bikomeje kuba byinshi cyane kuko ibitero byombi n'ubundi birimo kwiyongera kandi n'ubundi ikibazo gikomeye n'ubundi cyane kiri n'ubundi kuko intambara ikomeje kwaguka hanze y'igihugu cya Iran ikajya n'ubundi muri Yordania, Kuwait, Iraq, Qatar, UAE cyangwa se Emirates zunze ubumwe z'Abarabu ndetse na handi mu karere. Biyo n'ubundi bishobora n'ubundi guteza ikibazo gikomeye cyane ku mutekano w'akarere ndetse no kubwikorezi n'ubucuruzi muri rusange. Uyu munsi kandi n'ubundi nkuko byatangajwe n'ibinyamakuru by'ishane ndetse n'igisirikare cyo muri Iran Islamic Revolutionary Guard Corps, raporo z'ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye berekana ko uyu munsi ibice byinshi byibasiwe n'ibitero by'abanyamerika ari kuri Keshima Island. Hagaragaye amakuru y'ibitero ndetse n'umwotsi mu gace n'ubundi ka Keshima, aho n'ubundi hari uruganda ngo rwatwitswe. Ahandi ni kuri Bandar Abbas ku cyambu n'ubundi gikomeye cyane kinyuzwaho byinshi cyane mu mutungo winjira ndetse n'usohoka muri Iran. Bivuga ko naho uyu munsi hagabwe ibitero ku mato ndetse no ku bikoresho bicunga amato Coastal Radar ndetse ahavazi na Kuzestan. Hari amakuru y'ibitero n'ubundi bikomeje cyane mu karere n'ubundi ko muri bino bice, ariko n'ubundi amakuru arambuye ku byangiritse ntabwo aratangazwa neza ngo ajye ahabona. Arivandekanahi ndetse na Shedigani nabyo n'ubundi ni bice byavuzwemo amakuru y'ibitero byo uyu munsi none mu masaha yo kumanywa, ariko n'ubundi amakuru yigenga yemezwa n'abayobozi cyangwa se n'igisirikare cya Iran ntago kirajya ahabona. Reka rero ngana ku musozo nsoreze ku bahuti bo muri Yemen. Uyu munsi abahuti bo muri Yemen n'ubundi bakomeje gufata uruhande rwa Iran bakigikira Iran, kandi n'ubundi amakuru mashya avuga ko n'ubundi bagabye ibitero ku mato n'ibikorwa by'ingufu bya Saudi Arabia
Arabia mu gihe n'ubundi amakimbirane yo mu karere n'ubundi akomeje kwiyongera hagati y'aba Bahuti n'igihugu cya Saudi Arabia cyangwa se Arabia Saudite. Amakuru avuga ko kandi biko ibitero n'ubundi bimwe by'Abahuti n'ubundi byakorewe muri Saudi Arabia byateguwe cyangwa se bigashyirwa mu bikorwa n'ubundi hifashishijwe ibice byo muri Iraq akufatanye n'ubundi n'imitwe yitwaje intwaro y'Abahushi n'ubundi ikorera n'ubundi hariya ihora n'ubundi iri hafi ya Iran. Rero biracyari n'ubundi ibirego bivugwa n'abayobozi ndetse n'abasesenguzi bo mu karere bavuga ko ibihugu n'ubundi iyi mitwe ikomeje gushyigikira igihugu cya Iran. Kuri Babel Mandeb ndetse n'inzira y'ubwikorezi yo kunyanja itukura hari kongera n'ubundi kuywa impungenge zikomeye cyane z'umutekano akora ibikorwa by'Abahuti ndetse no kuba blockade zikomeje kwiyongera abafunga amato ava cyangwa se ajya muri Saudi Arabia. Ndabakunda cyane rero kandi mbifuriza ibyiza. Ni RTV 24 ni pazo nyo mazina yanjye, reka mbifurize kugira ijoro rihire kandi murare neza. Nibyo byari bigezweho kuri uyu mugoroba, ibindi na hejo mu gitondo. Turabakunda cyane kandi tubifuriza ibyiza. Ciao ciao, Imana ibarinde.